Kapitan Enteng! Sana kun ama pudutan nga agbuya iti TV badaw, tainggatangan na kaun iti electric fan. Agasum di tabiyag mo, tuyang. Una, adda pa'y TV apagbuya akaslasinay ti kadakkel na. Iso nga rod niya ibagbagakan kan, asaan kan arumrumwar di ti balay. Kasano nga'y dagiti ko kumarek nga inaldaw nga agururay kanyak. Bay am ida? Adamat ng TV? Ay, sabagay. May mayat ba daw? May mayat ti kastoy nga agmalmalam nga aramidag. Ti agbuya iti TV. Ay! Unay na nagpudot ti panaway na. Sapay awan ti electric fan. Mano aya ti electric fan? Nangina unay aya. Nalakalaeng. Hanggang awan nga ron ti paggatang ta. Gumatang kantuman. Ay anusam ti agpaypay. Igatang mo langan iti sidaan ta, ti igatang mo kuma iti electric fan. Ado ka numot yung may agistambay di ti Tirsina. No ada electric fan mo kagawad. Bayamon no istambay tumutlat ko na ditoy. Gumatang damot iti lakom. Awang nga gatang ko iti electric pan. Ay, bagpay ni Nana Tuyang. Ada aircon iji balayda. Sa anak lang nga umapal. Inati mo na pa iti balayda, kapitan. Kadagayam kwartada. Nga raw. Ay, ano saklangan tagpaypay. Marikwanag, madlaw ko kat saan maten nga umay aglablaban ni Marituyang dito paglablaban tayaw. Ada ka no nga min washing machine dan. Aya, Kompleto dan iti gamit. ay nagmayatan ti biyag na. Ay, iwan nga rod. Iso asaan ta na makadwa ni Marituyang aglaba. Patsumat, asaan na rumwari ti balayda. Sana na ata damot ng TV pagbuyaan na. Ada pa yung TV da. Kawan, iso adwa talangan na nga gininistorya. Imposible asaan arumwar. Oray pa ada TV da. Matuo kan lataday jay. Ay, kat kitaan ta. Ay, agbirok tulat ta iti kainistoryana. At dandakkel at TV apagbuyaan, tuyang. Katwain. Saan ka mat siguro na rumrumwar ang makikaaro ba? Ay, saanon. Naragsaka kun nga dapagbuya at TV. Ay rumbang laeng, tapno saan kan arumwar ang mapan makichismis. Tagan anok ngay kumati mapan makimarites. Likli ka maun ti makichismis. Taday ta ti panggurguran dakin ka. Saan nga rodan? Dito yaklaangan balay. Agbuyak langan iti TV. Apay nga ni Marituyang. Kahit saan mo tin arumrumwar, paray. Saan na talaga, pare? Bawalan arumwar. Aya, kaasim mo nagkulkulong iti balayo. Amumatan, pare. Namin anaw ana ibar barangay. Ay, wen. Ay, sus. Saan laan namin sa ngapulo? Naa. Iso day tati kayat ko aliklikan. Iso nga ingatanga kun iti TV apagbuyaan na. Ay, sabagay, nasaysaya atin dito pare. Orag malmalaman niyag buy-buya. Katuna. Ay, un kayang pare. Amum kaday, jay bagbagada abalasang anasikugan dita abagatan. Anya? Saan laing aday tatagwarwar sa damag diti barangay tayo, pare? Naa. At dapay kanudya na sikugan abakit, Yay, chismis dito ibagbaga mo pare. Kat iso mati uso dito barangay tayo. Maray! Kabadong. Apay nga yasan matin nga umumay dito tersenak ni Marituyang. Aday di palay mi Maray. Jak parparwaran, tao may laang makichismis. Aya, Jak mat kayat ama isagmak gapo iti pan nakichismismis na. agad, anya laangan nga tararamidan na di tabalayaw. Ay kat agbuy-buya iti TV
Jak pa'y makitkitan nga aglaba di ta paglablabaan may. Kasanaw kat adamatan washing machine me. Ay, iso matlagayam Wen, kan madimot nga main maray. Nagalas ti babae ang naisim iti chismis. Ay, kasta aya. Wen maray, amo maray. Ibagbagada mo't aji balikbayan a babae di tadaya. Kat pinagawid da kanaw iti abroad ta nagsadot kanaw. Ne, nakadamagam ngay. Ay na maray, di ka madanagan. Ta saan abas ta chismusa tinakadamagak iti daytoy. Baro adamag dayta Ay, agore ka. Mapanak man agkalap iti istorya kadag iti kaaruba, ha? Pasada talangan usay. Ngamtay makichismismis ta. Ay, wala. Puno timbagam, Chip. Anya nga ti maghanap mo dita. Naman na may reklamo ka pa iti barangay hall. Kas kininana tuyang. Nagadutin ng reklamo ken kuana iti barangay hall. Inyaramidan naktubay da iti istorya iti. Oh, anya nga istorya. Kababay no istorya, Chip. Istorya mo na. Kwa. Inwarwaras na dito yung barangay tayo, Nga. Agwapuak ka raw. Ha? Ulbud ka may. Kat no siya ti gwapo ken tarakay. Napay nga iraman mo dito, bagim, Chip. Siya nga rin pagsasaritaan da dito. Jak mamati nga inwaras ni nana tuyang dayta. Agul ulbud ka man na. Di ka mamatay. Saan? Tasyak ti gwapaw. Ken tarakay. Sana sika. Apay nga iba daw. Napanam anag malmalam. Apay nga awan ka dito'y balaya. Apay aya a problema data. Kasla nagsino katan sa matan. Iday, siyak ti agmalmalam nga awan dito'y balay. Ita, si kamatan ti pumanaw-panaw. Apay niya agreklamo kaya, kat inggatangan ka lang aroden iti TV a pagbuyaan. Matuo ka na mo't dito'y balay. At dapay washing machine mo, anya pay laeng nga iti makudam. Di aircon ka pa dito'y balay. Nagswerte kan aya, tuyang, ha? Kwaraw! Aw, apay, tataba daw. Come here! Agawis ka man siguro nga ginumiti ara kanya. Sana kung nga gininom ita. At daya nakita nga arak dito lamisan. No saan kanya gininom, insardeng kumatunday tabi siyaw. Apay nga rod nga inayaban nak. Kung nakasango ka pa'y di talamisaan niyaw. Akas lakayat mo ti aginaw. Awisin ka nga agistorya, saan kat nga aginom? Kanya iti istoryaan ta. Mala, agtugaw ka nga min Denggam da ito'y umuna nga istorya agkan ka. Sige. Anday ta, nakatugawa kaon. Amam, nigayam kagawad ko anang kat ex-iday ni Uncle Mau. Ha? Nakamom iti day ta? Nadamdamag kumot Ay, italangan na muwak day ta. At dagayam kasta nga istorya iday? Agkasarda ko maidin kay. Kahit Gapaw, tagayam da marikuan ang kan antimabana. amo konti simaruno na pasamak. Amo kaon. Agure ka at ay tuloy ko pa'y. Amok nga rudain. Siya konti mangituloy. Kasano nga amaom katsak lang matimakaam mo iti daytaw. Kastoy day jay, tataba daw. Inagaw ni antik abanang ni Uncle ko kinikagawad ko anang. Love triangle nga raw, tinapasama. Sana kasta tinapasamak. Saan nakas jay? Wen, saan? Un-unaam tumat nga minti istoryak. Anya nga raw. Kat kastamat ti mangmangag ko nga istorya kadag iti drama iti radyaw. Idi nagguruod kan nagkimat, kastoy. Anya mo ti ba kayo naigan ti gurod kan kimat iti istoryam ngay? Idi nagguruod kan nagkimat, nagsina da Uncle Mau kan marikwanang. Ha? Nagkita dakin ni Antim Abanang, iso nga isudan tinagasawa. Ay, nagalas mo tan. Ha? Anya nagalas, kaday tangarot ti istorya. Chismis day tan, tataba daw. Ay, kwa, adan to pa'y sabali nga istorya. Ay, ngam, saan na sikat ipang istorya?
Sino iti pangiistoryaam? Di bagbaga. Di interesado amang denggag iti istoryak. Isaw ti pangibagaak. Pudno asaanan arumrumwar di tabalay da ni Marituyang amaki istorya. Agam, nimutan pari ba dong tisimukat kan kuana? Ay, wan nga rod katilay si istoryaan na. Aya, Diya ka mo ano pang pidpidutan na kadagidya nga si istoryaan na. di talata siguron igigid Imbag kumamat no pod no dagidya nga si istoryaan na. Imbag ni Marituyang ide, tadagitis istoryaan na ket pudno. Kawan, Uray no irekreklamo da ije barangay, adamat maiparang na apamanagnag. mas patsak paikit din ni Marituyang ngam ni Kabadong. Ti kunam, nalalaing nga adayo ang makiistorya ni Marituyang ngam ni Pari Badong. O may kaman dito. Tatabadaw, sakto si Tam. Wen, sika, umasinig ka. Mapanak ko mo dito barangay hall, the meeting may. Ha? Apay aya akabutan yung launay ni parenteng. Kung iso mo ti kapitan may. Kabutan yung laki din da kurap a kapitan. Na? Nalawag tinangag mo, kurap da kapitan. Nga iso ti pagbutbut nga nyaw, agtatakaw pa ya. Nakaamam iti dayta. Nabasbasak mo't Agbasbasa ka, tatabadaw. Apay kiti na saan nyay? Nagado ang libraw, ti basbasak. Oh, Nabasak akurap ni parenteng. aya? Wen, iso ano kasta ngagpapayam iti meeting, saan kayo amapapan? Panggapuan nyo kuma, agbambanog kayo lang. Sayang ti oras yaw. Nay, itamang pearimwar ka di tabalayo, Maray. Ay, kasanaw kat masikuranak meten nga agboy-boy alatan iti TV. Mauma kamot ngamin na. Una, iso akayat ko matirumwar. No muna ta kanayon arumwar ni Kabadong. Siyak meten ti kulong na ije balay may. Ay, sana mabalin na. Ay, nagadon tin chis-chismis na. Anya, Nagitisan nga umno abambanag. naa, isang tinagbalin asya. Kawan, Isumot lagayam nga inggatangan nak iti TV. Ta iso ti umay makimaritais. kano yung chismis na kami ipay kan ni Kapitan. Ay sos, nagalasan da jaba daw. Inyaramidan da kami iti istorya kada Kapitan. Kanoray ni Maribanang. Ay, nakababaeng. Ado pa'y adagyan warwaras na chismis. Puro saan nga umnaw nga istorya. Imbaga na ako rapat. Bung kapitan, iso di misurutan ti bagbagam. Ay naglukon day ta kumparay. Kumparin pa yung mga ron, perper dyan na ka magayam. Ay jak amo kasta ter aramiden ti loko. Saan lasak ti nang ibagaan na, kapitan? Adun ati makamaw. Ay talaga perper dyan na ti pada na ataw da jay Anya nga ti kayat na. Kapitan, da kayon ti makaamukin ko na. Naglaing gayam amang perdi ni tatabadong. Paayabak ija barangay hall ni Pari Badong, Apay, Kapitan. Per dyan na kanong ground. Saan lasi ka? Amin tayo. Nakarugayam nga istorya da ija akong pari ka. Nakarwa talaga. Hanggang di mon paayabahan, Kapitan. Kastoy langan daramidam. Anya da ita? Ipulong mo na kita'y nararamid na kan ni Marituyang. Wala niya. Tani Marituyang, ti makaam mo amang dusa kang kuana. Di ka madanagan, Kapitan. Siyak ti makaamukan kwa na. Ay mangnamnama akbar ay. Oray siyak kadyak kaya ti inaramid na apanang dadaal kada kayo nga opisyal iti barangay. Nang runaken ka, Kapitan. Limpyo pa iti aramid ko. Katuan mo. Ay, kababain pa ikit din kan ka, Kapitan. Wala, makaamukan tulatan. Won, Kapitan.
Nagapam si Katuyang. Ijay barangay hall, kinasaritanak ni Kapitan. Pumanawa kat agbati ka. Agbuya ka lang ititibay. Apay apagbuyaan nak dito'y balay. Si Katirumbeng agbati dito'y balay. Ay, sana mabalin. Siyak ti Rumwar. Agbati ka, wano kayat mo ados por dosen ka man. Ay, sus! Igam mo matanadagos na ita 2x2 mao. Saan kan arumrumar? Takagurgura da kan dagiti tattao ngayon marmarites mau. Agraman ni Kapitan. Ay, di ka man nagsasaw iti kastatuyang. Idarom da kakanaon, no dadaulam pay ida. Iso adito'y kan balay, nawatam, Ay na, tatabadong. Ado dagiti nasaya at abanag. Apangusaram iti oras mo. Saan aday tamang dadaal iti padam a tao? Ala sige. Didon tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Sound effects June Rebotazo. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangag. Kapitan Enteng. Na! Apay ngaya kala at matlatan na nagalak ka, Marituyang. Ay, jakman ammo ka ni Marituyang. Sapay nagpigsa. Ang sama nakita na kinatawaan na, Mare. Ay, Marikwanang, gunggo naman. Sige. Oy, Mare! Mare! Nay, apay maray. Apay nagpigsa ti pa nagkatawam. Nakigtot kami pa'y itay. Apay, anya tikat katawaam. Ni kwarog ko kumaray. Kitaan yaw. Magmagnamot ni Kuwarog. Awan mo tinakakatkatawa. Na, when ngagpaisaw, Marituyang. Awan mo ti makita mi ang nakakatkatawa. Saan kit din ang nakakatkatawa? Agpilay-pilay amagmag na. Ay na, naakara nun kin ni Kapitan Itirayuma. Enteng, naamwa mon tinapasamak ka ni Kwarog. Anyat napasamakan ko na. Agpilay-pilay. Naakara nun iti sakit mo. Anya sakit ko? Rayuma wano sakit iti bataw. Batugan. Ay, basta agpilay-pilay. Kinatkatawaan nga rod ni Marituyang. Na, agpilay-pilay lang nga ron katawaan na pailaan. Damagaman, no anya tinapasamak ka ni Kwarog. Di mo't umay dito balay. Ay, damagam, no anya ti marikrik nana. Tapno maipaagas. Ay, kaasimot, akat katawaan da. Chip, nasakit pala ti sakam? Nga raw, nagut out. Kasta mo ti sakit ni Kapitan. Wensa, itsun sa daytoyan. Natawid mo san. Kasi kami, Chip. Kasano nga kaya dakti balasang, no kastuyak metang. Ay, awanin na. Naksaya ng ti kinatarakay. Awan nga raw. Natartaraki ako. Ay, sana mabalain. Nakipalubos na ita. Natawid ko lang arudan ti ang litmaw. Natawid ko pa iti rayumam. Nagadua matawid mo dahil tapay mo't sakit ko. Ay, nagsakit kaya matalaga ti agrayumang ka. Ay, grabe ubing ka pa'y nga agrayuma. Ay, manupay lang titangon ka. Mabalin na sa anak pa'y lang agrundang kail. Ay, wen, tadi agpilay-pilay ka.
Kasalamat kan ka, ah. Na, Nusumro ti sakit mo. Dito ka lang agbuy-buya ititibay. ay, una. Ilot-lotuan na pa ni Antim iti kakaimas. Isungarot nga umapalakan ka, Uncle. No, kasta nga sakit ka. Ay, kin ikatangan na pa ni Antim iti soup drinks kin tinapay. Iso nga. Anay ka! Tira yung nagsakit, anay! Kilat asim roti rayumat. Iwan, Uncle. Kasapulan nga idak. Ay, di agenda ka. Damagan na ko na, Uncle. Nuan niya ti kayat ko asidain. Ay, wala niya. Ay, kwarag. Ay, niya kayat mo asidaan. Adubo ang karnit manok, Uncle. Da, pas ka sumungpat Kaslawan sakit mo. Anay ko! Nagsakit, anay! Anay! Nagsakit man eh. Iwan, Uncle. Agdamag ka manin kanya ka. Anya manan. Nuan niya ti kayat ko ameriandaan inton madamdama. Na, jak pala na tiliw di manok. Merienda ti bagbaga. Agsakitak nga raw. Mali. Anya ti merienda kayat mo. Diyan tinapay nga da palaman na. Na, napili ka pa. Kana ice cream ang kain. Agasong kay. Yan, nagsakit. Anay ko. Ala, agres ka. Tay nagtiliwon di manok. Agail. Hoy! Paludan nakpay ah. Da, Tanay. Anay ka. na. Nagsakit. Sige, paludan ka. Unay matin. Awan pa'y magtidadakkel a manok. Piyak pala ang matdagita manok dita. Sapay manok ti kayat ni Kwarog asidaan. Pangalaan nga iti manok nga ipasidataken kuana. Inak man mangibaga ka ni pari ba daw? Dumawat ka? Ay, nakababain. Kumpare kami mit. Kayat ko ti manok ko naklaang. Ikan na kun adagus. Ala, ingka nga rudan. Barang ikan na ka. Anyat problema maya, paray. Ay, tingarod ka anak ka ni Kwarog. Apay ni Kwarog. Agsaksakit. Nakaida iji balay mi. Aya? Ay, kaasimot ah. Nagado amatawid na kanyak na iji ka anak. Pati rayumak tawid din na. Ay, unay mo, taytan paray. Natawid na lang arodan daytan nagdakkel kan logpap nga agong mo. Ay, ba? O, daytan, natawid na. Ay, tirigat na paray. Ay, manok pa iti kayat na asidaan. Ha? Nalukmag amanok ti kayat na nga ta? Oo! Kawitan? Jay puraw titapingan Ay, na? shh! Bakit alam mo? Ah! Ay, ada manok ko agas ta paray. Kayat mo, tamapan ko tiliway. Ay, uwan man paray. Mapan ko tiliway, ta iso ti kayat na asidaan. Thank you pare. Ay, no problem. Tapno inton maimbagan. Ay, kat, agrondan to na dagos ah. Marikwanang, adala kong atinapay nga adda palaman na. Adda maray. Ay gumatangak man. Ta iso nga minti kayat akanan ni Kwarog. Agsakit, aya. Kasta mati ko na. Ay, sa bagay, narigat tikas dya sakit. No sumro ti sakit ni Kapitan, saan na sumro? Ay, talaga, Mare. Iso na saya at laang no igatangan nyo itinay masakanan na. Tapno maimbagan adagos. Na, apay day tatiniliw mo ang manok, sika, badaw. Ay, kat itulong ko kinikwarog at agsaksakay tapos. Agsaksakay. Agpilay-pilay lang agsakitan. Natawid na nga ro sakit ni pare Inteng. Iso pagsidaan taman kidi iti tinula tapno maimbaga na dagos. Day tapay manok kaw, titiniliw mau. Kat isumat tinalukmag. Apay, awan ti manok ni Kapitan nga ipasidana. Babasit na pa'y kanaw. Bayam ka din. Tainton maimbagan ni Kwarog. Agrondan to. Tapno natalgad ti lugar tayo. Kayo pa'y latag ronda Ni Chip nga Kapitan. Nagpaisungay. Ay, nakaida tag sakit. Ay, Tasimay. ni Chip. Ay, ano sa nyo pa'y latag ronda, wen? Wen, Kapitan. Ay, narigat nga men, no da sakit na. Wen, Kapitan. Agap. Pudno narigat. Isuanas kan ngagpaimbag pa ni Chip.
Si kangamin kay, kinat katawaam ni Kwaraw, iso nagsakitin. Ibabawi ko hindi pa nang katawakan ko na maray. Mabalin nga ron nga ibabaway, kat nalpasan na kinatawaam. First time ko ngamin makita ni Kwarog akas jay, ti panagnana. Ay na, di mo kumamat ngamin kinatawaan idin Sana bali Tanang tad kami matkin ni badong ko iti manok asidaan. Karumbang lang Kat sapay la kumata maimbagan adagos. Wen nga rod, takasapulan dagiti tanod ti kadwadang agrunda. Damag ko kat nagsublimanan dagiti agtatakaw iti rabi ay. Wen nga rod Sapay damag ko kat ado dagit ang agtatakaw. Ay, apay nga inteng, tadimot lang maimbaganan ni Kwarog. Kadandan ni maimbagan siguro na. Apay ano si kati agsakit, talula ang aldaw mat. Ang no ni Kwarog, apay ngay, nasurok mata na makalawas. Damagak to man no, naimbaganan. Ay, anya nga tamanan ti kayat na asidaan. Damagak to Sige, tama pa anak to umutang ijay teresena ni Mari Kwanang. Inak umutang iti sidaan na. Kwarog, Angkal. Naa! Ikaw na ikaw. nasakit manig. Yun, Angkal. Na, tasaan ka pa'y naimbagan. Saan pa yung Angkal? Mabayagak pa yung maimbagan. Anya tikayat mo si Daan. Mabalin ka diti fried chicken, Angkal. Manok manin. Pangala akon kay. Wala, Angkal. Tap na maimbagan na ka. Problema mo't da ito. Nuawan fried chicken, mabalin ti lechong nga ilipantay. Ha! Ay, nagrigat mo't da ito. Pangala nga iti ilipantay. O di manok. Sige. Kita iti manok aparte. Tapno maimbagan ka. Tuyan, my love. Nadamanan kayat mo kanyak. Amuklatan. Ay, kwa. Kasapulan ka no manan ni Kwarog ti manok. Manan! Saan ka ka din niyagong unget? Tanasaya at tumultulong. Ay, mala, mangtiliw ka nga rin. Ay, sige. Di kalumag ang titiliwag. Wunan, ingkatiliwunan. Ure makaungunget ka na, basta makatulong talaki di. Siguraduam at tulungan na tantumat da ya akwaraw inton umimba. Manam, tatabanaw. Itulod ko na ito yung amanog kanya balay na parenteng. Ay. Kasikain ka no ni Kwaraw, tagsaksakit. Dakala. Itagas mo dito yung tapunutan ng tao. Uy, may. Aginom taki din. Diyak pa yung masangot, ginom ita. Ay, ngay. Hey, ni Chip kumaita ti kadwa tayo ng magsaki, mate. Sige, panawan kayaw. Ay. Malaldawan nagiinom kayaw. Una. Kwaraw. Dahito iti sita tapno maimbagan ka. Nay, apay nga kastamot ti panagkiyak day tamanawak, tataba daw. Ha? Tapay. Kas nagpaparaw, may. Adan samot sakit na. Ay, awan. Anya laki din abutin mo, aya. Kat no naglukmag. Kaya't nga rod adawatin dagiti tanod niya giinom, ngamjak intay. Agiinom da ko nam, tataba daw. Wun! Amin da at hanod. Agsasangod da ijay, Siguro, agbibidyo okay da pa ijay. Ha? Ado pa iti sang-sangun da nga arak, Ay, mapanak, mate. Ay, papalamon Kwaraw! Ha? Ay, dito yung isida mamanok. Ay, saan pa yung parte? Ay, kaya't ko ti aginom iti arak. Ay, nay! Ay, ayaban na kanda iti manok, Kwaraw! Kapanan ni Kwarog paray. Napanakinom ka dagiti tanod, paray. Na, kit nagsakit pa. Isumat nga ron ti kunak. Na- Napanlagta. Ay, kumaron at sakit na. Apay ngay. Idi napanakinom kasla saan mo't niyag sakit, paray. Ha? Limpyo mo't ti panagnana. Aya? Ay. Agin sasakit mo't laang ni Kwaraw. Oh, mangeg mo dayjay inteng. Agkakanta da Kwarog di tarwar. Kadwa na dagiti tanod. Wala ram. Itay da pa'y nga agiinom. Kasta nga raw di agsakit.
Sakto pa'y nagsakita kit pulos ajak makapangan kin makakanta. Tinartarakan ta dito'y balay. Ang gayam agin sa sakit. Makapung tutak no kastal. Ay, rumbang laan. Saan na nasayat alukwan na kadayjay aka anakam? Asinaw, tinaturag, naglalaban kami, ha? Asinaw! Ay na, nabartakan, Kwarog. Ingka maturugan. Biro ka karon itinaturad, ha? Ay, kunak man nagsakit ka. Saan mo't gayam? Naku na ngamin nga agsakitan, ha? Warab! Agawit ka! Ah, Ni Kapitan Daytan. Makaungutan. Ay. Agawid ka kanon. Angkyle, anay ka, Daan. nagsakit ti Rayuma! Agasam nga'y naging sasakit lagayam ni Kwaraw. Ay, wan nga rod amare. Iso adayjay, inong ungtan ni Enteng. Ay katrumbang laang ah. Ni magkwarog di magmag na. Kitain niyo, saanin nga agpilay-pilay. Wen tatalaga mo't asaan masakit. Agin ko kunalaang. Ay namaray, bagbagaam, tadinan ulitin tikas jay ngay naramid na. Ay, Kwarog, narigat ti agin sa sakit. No ti kinapudno na, kat masadot ka laang agtrabaho. Ala, sige! Didon! Tinagibusan ti sa balipay, aparang! Dito'y drama tayo! Kapitan Inteng! Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Paklay. Musika! Ken computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, June Rebutazo. May sapay asagot kada kayo, MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Kapitan Inteng! Ay, Kapitan! Ay, Kapitan! Apay, agan ano ni pare ba daw? Ay, natudok jay sa kana, Kapitan! Naigawan tayo ng sakitan na iwan na Eh, sumatlagayam anak ka nga to ti may sasaka na. Nay, itaray na ko na yung hospital para. Sige na, Kapitan! Ilugan tayo, ijay-lugan ti barangay. Kanyat nakatudok dita saka na. Natudok iti si iti bain-bain, Kapitan. Bain-bain only? Kahit saan ka nga rodang itaray yung hospital para. Ay, saanan? Agawin kan. Tay ka labugwan ti sakam iti sabon, nalpasin. Nagasan kan. Anya? Ay, magnakabutan si Kabadong. Nagdagsan kang agsadag dito abagak. Marurudakin ka. Tapay amarurod ka. Tinungpal ko matjay kayat mo nga itulod ka, kini Kapitan. Kaya't ko kumamat apadasan niya ka barbaro alogan ti barangay. Imbagam ki din natudok na ito saka kiti bain-bain. Kanya nga iti kayat mo nga ibagak. Natudok iti barina, kasya kumaa. Kadi mo mat ngamin imbaga. Mawanan. Diya kon mapadasan taglugan na jilugan ti barangay. Sabi ka barbaraw. Si kantumad ngamin. Ay, di nakpabasulan. Apay ngamin aya kayat mo ti aglugan ijay lugan ti barangay. Ko ngamin. Bukbukutan na diya parinteng. Usarin apang personal na. Kunak ano natudok di sa ni Kabadong. Apay nga'y tamayat matantipan nagnanan. Mayatun. Naimbag adagos. Bain-bain laeng mo tinakatudok. Luklukwan nyo mo ti opisyal no kasta. Kaya't laeng ni Badong kaw ang mapadasan ti aglugan ijay lugan ti barangay. Ay, saan nga minakayat ni Kapitan na pagluganan ti tao dayjay? Apay asaan ngay? Usaran na kanulaang.
Anya, apay nga inya rasas maumaray. Agunget no mangeng na. Apay nga agunget nga. Ay na, di mong damagan. Isuday jayon jay lugan ti barangay maray. Pangipanan naman nga tan. Sa dino ti papananta, kapitan. Iji bang kakaw. Apay adamagan. Wala, tagpasada kami kumaki ni Chip. Paiam, ngagpasada. Anya kita ramidan tayo jay bangkag yaw. Makikita mo di karga di likod di lugar. Nakasako, may. Abuno da kita. Agabuno ka, kapitan? Ay, nagmayat na ito'y alugan ti barangay. Pangiluganam lang kada kita. Ada na tayo ngayon nakila ko iji ilay. Ibagkadam to, wait. Usaram man na ito'y lugan ti barangay, kapitan. Una. Ay, nagmayat na niya, kapitan. Ay una. Ada pagsirbe. Marikwanan, dagasan tapay ani maaribanang ditabalayda. Apay adagasan ta? Sigud mo't nga kukuyog tayo amapan ijay ilay. Saan itan? Saan na masapol adagasan ta? Ne, apay ngay, saanin nga agudaw ni Maribanang? Itulod ni Kapitan Ijay Ilay. Nalipatam ka din nga dalugan ti barangay a pagserbis da. Ayun anya. Nagpaigid ka mare. Lumabas jay lugan ti barangay. Ah, Nagpartak! Hunyag paisaw! Ay nainteng, di mo partakan ti agmaneho. Tadagasan tapay dagiti kukumarik iti balayda. Asino ti dagasinta ko kumarin. Damari tuyang kan marikwanan. Ay, sana mabalin nga aglugan ta dito. Ne, apay ngay asaan? Ay, aglugan ta iti sa balya. Ang lugan mat ti barangay da itoy. Ay, lugan ka. Na, Lugan kulaan. na Ay, awanan ko raw. Pinagserbisan na uncle mo di lugan ti barangay. Wing nga raw, tatabadaw. Usarin na kumaday tayo ti barangay Sana para kunkwa na lang. Isumat ti kunak. Ay, saan anasaya at dito ang mapaspasama, kwaraw. Angkal, kasapulan jay lugan ti barangay. Eta apay. Ang daga na kay abagatan. Masapul ang maitaray jay ospital. Apay nga umay mo pa ilay baga kanyak. Intarayo ko man Kahit jay pangiluganan ngay. I-tricycle mo na. Ha? Jay lugan ti barangay ngay. Ay, mapan kami ag-date kani antem. Usaran may. Kasanon ngay jay aganak. Itulod mo nga rin. Usaran ti tricycle mo. Ngam- Ay, ingkan! Ayabam dagiti tanod mau. Isu ti kadwam amang itara iji ospital. Kabailan nyo dito. Maray, nakitak mo't da kapitan ken Maribanang anag kuyaw. Nagpailidan samot. Mapanda ka no agdate. Agdate? Kat jay lugan ti barangay, ti inosarda. Isungarod day takay. Kinapudno na maray. Da kami akakagawad. Saan mi pay napadasan ti naglugan iti lugan ti barangay. Saan pa'y? Wana tay pari mo ni Kapitan. Ay, una yan. Isulaang ti mangususar. Ay, agreklamo tayo. Asino kumamot tinaturod nga agreklamo dito ingay? At daya makabaal nga agreklamaw. Kada tayo Amin tayo dito'y barangay. Ay, jakla kayat. Ay, narigat mo't ireklamok ni Kapitan. No kasapulan ng ireklamo tayo. Ay, kat ireklamo tayo Da kayo natin mga reklamo. Saan da kun nga ramraman? Ang mga aklat tayo tilikudan nyo. Suportaran kayo. Chip, nigayam kapitan ti mga idadrive itilugan ti barangay. Katuhain. Apay matakas di ti pa nagdrive na. Apay aya. Nagpartak. Dumalapos pa iti magbag na. Ay, kas dyan yung uncle kao. Kas kasiraw. Sapay kapitan. Saan kumot ang mabalin na bagbagan ni uncle kao? Nas ka na bagbagaam, Chip. Saan nga rin ang mabalin? Laklakayanan. Sakit din nga ububing timang bagbagakin kwa na. Ne, iso daytan. Aywan. Naggapudan ni Jay Ili kini antay.
Nag-date da. O, kita mo, nagparta ko. Ay, sus, nagpay kita. Dumalapos na talaga. Nakadanon tamatlaangan dito balay. Nagmayat ti ag joyride an niya banang. Ay, jak kayatin ti aglugan, no sikat ti agdrive. Ah, Ay, makapanerbyos ka, Mike. kas di ti pa nag-drive. Tapno na partak ta makadanon iti papananta. Gapo ka, day. Tasaan mo alugan, iso akas jay ti pa nagdrive mo. Naa, Ay, unay kalakit din, aya, intay. Pangiluganan tangay kadagiti natay nga mapantaila ko ijay ilay. Nagado dita at tricycle. Agure ka tuyang. Makitkitam ka di jay makitkitak. Ah, Saan? Ibagam noan niya ti makit-kita. jay matlugan ti barangay jay nakaparada di tabangkag ni parenteng. Ay, wala niya. Jak nadlaw ah. Ay. Ay, kapit-pitakan. Di na pa'y mawasingan, Mike. Apay nga dadita. Ay, kat simple lang ti sungbat dita, tuyang. Us-usa rin na apagbumbo nag-itinatang na. Ay, wala niya. Rumbang ay ati kastabay. Di na intulaw di aganak iti ospital. Ngam usa rin na matgaya mapagbunag itinatang na. Isungarod ako na ni Marijuana nga agreklamo tayawn. Dua talaing agreklamaw. Apay, awan sa balay. Mabutang nagititad duma. Nay, naganda rin jelugan. Kitain taman nagpaisaw. Ha? Napuno nga agpaiso itinatang. Na, ay. Mapanaila ko iji ilay. Ay, saus, talaga nga usaran na apang personal day taalugan. Isumat di magbagagkin ka. Sanan anasaya at daytoy ang mapaspasama. Papa naman, Kyle. ay nakagla ko itinatang. Sumurutak mamay. Ay, saan? Agbatikan. Uray para bagkatak, ah. Naa. Siyak langan. Awan pagtangdan ko. Naitalugan ti barangay ti usaram. Anya ko ma. Oy, ang mga noda makakita nga usaram iti personal. Sino ko mati makakita? Dagiti mabalin ang mga reklamo ken ka. Sino ko mamati mangireklamo kanya? Ay, ganad ka ang Kyle. Ang mga noda mga reklamo ken ka. Ay, di nakman bagbagaan sika. Laklakayanak nga dayaw ngam iti sika. So, di kag sasao iti kasta. Napanan ni Uncle Mau, Kwarog. Ijay ili antay. Mapan ka nuagla ko itinatang na. Ay, imbagam ko mga agan-anad ah. Bagak mait. Ay, ang mga numatilew. Amo na, nalaing ka na o. Ay, saan nga ron ang masuruan? Talaga sanay. Ipilit na ti kay kayat na. Uray kang malay. At dala kayong agsakit di tabagatan ngagpapay tulod di ospital. Ngam awam mo jay logan ti barangay. Isu nga roday tama re. At dapay ka bakit amat matay ah? Ngam saan na pay akayat ti matay? Kayat na malaang ti agpa ospital ngam awam mo tay logan ti barangay. Inusar ni kapitan. Pagnignegosyo na, Mike. Kinunampay. Madadael taon, ta saan namot nga anadan. Saan namot nga minakukwa, iso akas jay. Kita nagpaihilimanay. Kanayon mat. Umayla gumatang iti pumada na. Inton kwan, aglogan manay. Kanya nga John, ado tinapasadami diyang ilay. Ado, ngam saan aday tati umay ko ibagakan ka? Ha? Ni Kapitan. Apay ni Uncle Kao? Tiniliwda. Ha? Awan ngamin lisensya na. Kunak ngamin ngagparin yaw. Lugan pa iti barangay dyan ang iluganan na itinatangala ko na. Ay, napasama kan ti pagbutbut nga ka mapasamak. Wenchip, iso nga alaan dansan di lugan ti barangay. Kasta talaga ti mapasama. Nay, apay akas lang nabambannog ka inteng. Kan, ayan jay lugan ti barangay. Nagnagnak ngamin ang nagaway banang. Nabambanogak. Na,
Anya tinapasamak. Natiliwak nga rod. Ay, kunakon kahit. Alaan da ka nun silugan ti barangay. Daytan ti ibagbagak ide. Anasken nga aganad ka. Ang saan ka mat adumdungag. Awanan at tilugan ko. Ay, saan mo alugan day dya inteng? Ha? Iso asaan arumbang nga ibagam alugan mo. Pertagam to yan. Idanon na kinibalay ni Parinteng. Mag-aagasaan. Ay, katmagna ka nga min ah. Diyak nga ron mag-aagas. No, papaglan naghinay na. Nagtagsin ka mo naman. Nakadanon tan. Pare! Pare! Napasabak. Ibaga mo na. Ay na, Kapitan, marigatan nga umangos. Itaray tayo na iya ospital. Ilugan ilugan ti barangay pare. Diyak pa kaya ti batay. Tado pa ti utang ko abayatak. Kwa? Naskin na maaga asanak. Tadyak kaya't makiasawa ni tuyang ko iti sa bali. Ha? Ay, darasamon pare. Ilugan na kaon. Kwa? Awan silugan ti barangay. Anya. Apay gawalan. Kat nakaparking laeng diti paraangan nyo, di kalman. Kwa? Inaladan ta natiliwak. Nagmalasay na. Mapadasa ko mamatag lugan. Natiliwak ron. Diyak makaangas paray. Itaray na ko na di ospital. Ay na, Kapitan! Saan nagnanayon anabaligi ka? Nang rona no kalukwan ter aramidan. Ala sige! Ditang tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Inteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Buckley. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Sound effects June Rebutazo. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangay.